Yesus wahai kota purimanan, tori limo leto sindualan, kada ketolong harus sondihon, harus sondihon, nong kita balut Yesus kasasarit korong memoduli, ay soko irat sinunod kadang ketolong Yesus na sondihon. Kusugot ako dinangaantakan, korun ginaw ipong sara, kada katongo haroy sondihon, haroy sondihon, no kitang balut Yesus kasasarit korong memoduli, ay soko irat sinunod kadang ketolong Yesus na sondihon, harap sondihon, no kitang balut Yesus kasasarit korong memoduli, ay soko irat sinunod kadang ketolong Yesus na sondihon, ay soko irat sinunod kadang ketolong Yesus na sondihon, kada ketolong sondihon di Yesus. Kanaw misi sa tako iswang sambayang kinarahingan iswang kerajaan sorga kon si kaudo insan po talaw do bayno kanoy haydot misi so maya diti kay sisan so umbayang insusuwab umiagal kasari tu may ni hay anuay dot kasimbayanan dadamot dot magisi so ihad iswang sambayangan iti Tuhan kon si kaudo sa kadungno tinasambayang dahay iswang ran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sanong kaswabon wala ti dinsanan purak di bay lagi kada ko kodut ay tom mo titi nga koday ti diad oy tom gya hom ilo dihat nala di loho di kapurakon ke. Okay, jadi kasabon po bay na nga sigo kadit iyo didit hara ko purimanan dat iyo di agat iti kay si sandati ay nga ay sambayang ayaw ko na dakod iya didit lumuhay-luhay di taraat to ulam nakurat kadang-kadang harit mi iya ti ito ka natibak pempasi niya galo di kasihatan dati sumono dat ay osanong kalidasan dati nga sumalati madhara ta osanong iswang gorohani nga iya din igibarigi. Okay, bayan na po nga pelajaran na po dati 16 hari bulan 3 kombolutan salom kebolingkahangan si odo kayo dahara no mari kari dat sapung ila tanak kami nasik bay na hom pagungo di kari ki. Okay, itinapa ayat dati nga pinaimpod hilod Matius 9 ayat 35.
iti na po minaboros nga megaliti. Paingkan nagi Yesus tinumutok dot hilod o insanan kota desa. Monuduki siya hilod walay-walay sambayangan popaylo the Injil kerajaan sorga nogi mamugas insanan na panasakit kalomokon. Kada di kasusabay na aiso di karetorogon iti bay no. Yodit aramaid pasal rogon gi. Punai rogon idi nga man to kagud ay mayaan ka pesyo. Iswang dat ayat dati dabay no. Nga ay haro pakasarilat o insanan semua. Di kanihab nga semua hi bay no nga semua. O insanan no kota. Ulom piro no kota dilay gi iho nga kuy kaylo. Ulom sangkuro na ginumudit antakan dit zaman Yesus. Mula perjanjian baru nga binarasa hitid o insanan semua kota okon no kabandar nga hilo kampung hilo daerah kabali dati lebay na lagi kampung orikot disyo intan po di dati piagalon po dati di Tuhan Yesus agayo ko piyo mo ti dati tongkop po dendo nga rumikot ta kana po moy tongkop tunturo no tumongkop iti not ay alamaya ta ka rumikot hinggo ta kana po nga karikot dedendo nga tinan no po kapiyo ay karikot iti na tunturo dati karikot. Jadi puji Tuhan haliped karikot tinan dati nga mantaditit paisisan dati maya iti kebaktian hingga no po kebaktian toko atanud dati nga karikot toko ay puji Tuhan tu tinumanud to kay ay waya di Tuhan Yesus o insanan semua hingga no po nga karikot toko halipiad maya natit alamaya okay kumoduo suway ka karikot isyo dahil insanan no bandar kampung nga numan isyo mengajar di rumah-rumah ibadat ino po idahon nailaan ino pa Tuhan Yesus nga ako hindi ka nakasikulat miyagalat sikulan na bay na to haras sekolah teologi memang ga antakan na pa di zaman nila haron na ti sikulan iti sikulan da hugama nga ino pa nailan dati isi na po ako ni kami na isikul sudah pasti da ino pa minanuduk isiyo nga imolahing daw itinaam tapa daw. Jadi kada takano po boros dia itu iyalah dia kan Tuhan. Kada takano po boros dia di. Tu narotian dati dat kinarikatan no po siya dihiti pamagunan antakan dilaid na silih da sebagai sangulo na tulun. Akan nakatulun kuasa di siya nga pinailih di siya sebagai sangulo na kinarahingan. Nga nakura to kailay di mamalingas ka na pa di dila mamugas nagisid ay sana na pa nasakit kalamakon. Nga nakura to milay siya mamalingas. Nga na pa di dati intayat pangkukuro ha kampayan di siya kumad kinarahingan pangkukuro ha ralan di siya manikita daw sambayang di siya dati insalawan da isi na po maharakwasa mantadidit hubungan di sid ogirot makinarahingan ihati kadaw nga iya dihi sayra na pod asama kom ogirot at hubungan dati ko makinarahingan hari kuasa dati
isa na po contoh do kuasa memilih. Pia agira to hubungan dati kumakinarhingan haroy kuasa to ko. Kuasa memilih. Tidak kira lah memilih baik atau jahat, memilih YB, right ano po YB. Nuno na po nga haro kuasa memilih dati. Nakurah tu saya na po osamok agirat hubungan dati haro kuasa dati pinatuduk ika daw di Tuhan Yesus. Ako din ako ilam atapat kapiyati saritan nga iya din na narangaw ko lah. Harasang ulo na tamalot masih tari nga ako naritan lagi ay nasa nang aray ito kinainan kalau tom pinairo sidihi tulun nga ay nasa nang kapiya. Hiti na po nga pinapabukti dot sayra na po osama ko hubungan dati kumakinarahingan irogon nga magakuni dot somok siya ka megal na po di ayub rogon nga magakun do intirungan do guys siya tu asatia gahi ayub iyati nga iya di nagi insan tadaw harot sangulun na kamulakan dan na rogon ganggu rogon ni kasarit itinagyapan ng purasido kayo to kayo mo dasid ay sa naman tampura na ko jadi mo gisoli-oli po dito anggota jemaat manambayang suway mo tigatit suwang gorogan pingirakan to ka na gid sakira na pod ay lani diragandat hubungan no po kumakinaringan agirot tay ko ako mo no po tay ko kani ka amo no po tiri nga apo na kori ti tahap dot kita ragando asatia mungkin asatia no bagi dati nga mungkin ragando po poti ilo kamatu jadi main di sambayang ay pingirakan na gitong anggota hari Sabat tokom anda don to ko di pastor apo kono korikot ka korikot himasitar nga no kadit itanak dia lah yang terpilih kaila ka be matiragon dia lah yang terpilih kam pagidu nagi jadi moy to kadadat I will go to ko kada ada ilo na to nga mositar datit ang satia ilo nga tulo ni kaubasan kadang-kadang nga apaksa isumatia mau tidak mau sumatia nakura to suyad kakuan po nga terpaksa sumadia dat nuno pelajaran dot man patah ko miagal doho kadaw nga boleh jadi apaksa ada sumatia sebab semua dia dat nunui pasampayon paksa atau tidak tak peduli yang penting semua mau kehubungan nanti makin rahingan amin jadi apaksa kau makin ngau rahian ke amu nggak yang penting makin ngau kalau kadiragon dialah yang terpilih kadiragon irih na dagay mantakad di ba mo idat hubungan na po dati kumakin na osomok sayra na po osomok irogon nga magakunid tok alumiso hubungan di siyo ka kumakin na rahingan jadi kung sikaw tu kita ko nga tok ang setia nga ito so kurang-kurangnya setia mengikuti kebaktian di mana-mana hingga na po tidak semestinya diitit kay siya sandatid kabaktian da dusun hingga to na po yang penting setia to katumanod ihot na pagi kadang-kadang ko malasok with belajar sendiri sayra na po haray kabaktian online sa kurang-kurangnya harohit dati dahiri mo yung kung nasuwanggit hingga hara kabaktian nga ihatim iya ihatim iya ti harimang kuit
kita berjumpa lagi kada diwakon gi. Nggak paduli, yang penting hargina udah tirumikat kumakin rehingan. Isay no koy lo. Insan tadaw harodi ngondorogon gongguo ngon kasaho. Kadirogon dialah yang terpilih kadirogon. Jadi ya, ihong ako balok ko sebagai sangulo na mo sitar 8 tahun. Kapuriman ako apaksa sumatiha. Saya radhiri walay akapiya sa nang ginawa no mungkin harot pinigagalan datakurid karuhang. Karikatiri gereja terpaksa kan kangingis. Kay mila paintungaw kasari terpaksa kangingis. Kakuaan na po nga mo sitar gyagi. Jadi man toko dat okon no kay mo sitarat apaksa sumatia iati nga pumaksa toko sumunsog bulok apaksa kaga sumunsog toko sumatia idit terganggu aku lo garis minta nga ako pagi tuh nah tulun baga mumbangan okon ka kamera ki. Jadi ihati na po maganuh takot kagiat di kinarengan di kanu no rumikat kumadaho marila kepadaku insanan it ahuyan ka. Jadi apaksa to ahuyan nga sumonsog miagal magati miuhang-uhang gi timpunan na po ago mo imahay ti pagilitan na ko ti timpunan na pa nga ako imuhang tidak handsome, tidak cantik kada kayo. Nga paksawon di karuhang dako manguntik. Ujung-ujung nga minuhang kaw di kasari. Kapikawin na di kenapa kau dulu begini gini? Dadaw na panguntik. Jadi iya ti kadaw nga mantok na papakayo boras sa megalid rela atau tidak asan sagan ka amo sumonsag to kono po dat minsomok makinarahingan arwol asindualan asan ang ginamo sumonsag to kay da oilan na datid kinarahingan po nga ano kadilo milom mamugas da sakit nagi kolomokon right na po kasakit siguro la. Nakatalib na kay. Right na po kasakit o gumusakit dati ki. Haroy no nawayan dati di kani habi di suway na tong gout dara tinggi GDL o gumu na po sakit to kati. O kon na po kasakit tatinan nga sakit to rohani dati. Nga kano po dilo suway ka sakit tatinan sakit rohani haro nagiti kolomokon dati ilo no dahi man dati umbalay korohian dati dat man kinarahingan pugaso iswang kakapasian dati nunudo kayo kalamahan deho na po kalamahan o gumuboros sikit-sikit o gumuboros iswang po sikula sabat kadang-kadang mo natas sa kunad amo boros tu mapurimanan ko agumo boros ko sorhon na datid agumo na paboros mantad da ginumuan da boros pasti ada pelanggaran kadi kitab Amsal gitu. Jadi mantad diti kaboborosan kun iswang 1 jam lebih kurang 1 jam pasti ada kelemahan haro kolomokon haro pelanggaran jadi tidak kolomokon Saira da migogol nga to o gumuboros gisambot naakan da taso opurimanan ko ino pa itulundat kailah na borkot bagi ako mababoras sa kailah ako tinga gisamod iti dahad arikat ino pa itulundak kailah na kot bagi asampin na siya sikula sabat anuan na pad ayat paingkam lan siya borosan katumbaya ay nasairat tumaga di siya gumuboras
Gumo na pa miaga lo khotbah ri ba asampin na pa siya khotbah. Manahakisian nasihat tumoga di siya nga iya din ri. Gumo boras. Jadi saya na pud ako magihom-gihom kada ko paghihumbi kay lo khotbah. Mitagod ko na pa din nga gumukot ba siya kumadiha. Jadi kare. Ita nga sigo nga agumoy boras ki. O nga pon syarah. Nah, hilod sera dilad sikulan. Teka hilad institusi. Gumo na ba yung pandapat dila. Sera tumoga diri nga agumoy pandapat ti siya kumadiha. Magihom ko na pod it manokod agumo boras nga it. Pakudong kong pakadada ti. Tumoga di siya di nga iya di na. Nga, sigog ka manumbok. Irini ko mo dat, ano po, aga iti kapasyan dati bo. Magisusuay na po. Okay. Jadi, kano po dilo, kinarahingan milo managakdot, Yesus milo managakdot, kolomokon dati. Gumo kolomokon dati ti. Kolomokon melalui diti kaboboyuhon iti tabiat dati agumo it pemusarahan dati agumo kolomokon dati. Tok iri nakakuhaan na paginadana mo si Tarot sumandak. Kailay nagidibay naki-isay na po na kami nakailabay na tok nga harama nga iman kunda pamalapis la ino pa'y agumo boras agumo na ikadawa nasihat. Tumugod siya memang agumo boras nga insanan na pa'y paborasan siya di susunod nga nasihat nga tumugod nga nasihat mo boras asal mo boras nasihat kadi pamalapis. Miya galit haro hilag guru po kita ko bo. Guru Nuri di DM1 ko 2. Pagian taya ngayon nga itikus. Nga ngon na pa dati pakay ta daruhani ki. Dosah na pa dati agat ka agan nga iyati magantayang ki. Nah iya din na rin. Sagar po it agumo boras. Nuno na pa kita nga bila na pa pakay ta daruhani ki. Kalau begitu suka baliklah kadit. Oke, jadi apaksa ke amu, asan sagan ke amu, sumunsag to kono. Tu irini keperluan dati. Oke. Bah, gulit to kadi gulo pelajaran mengajar di rumah ibadat. Oilan dati dot Tuhan Yesus nopo. Yesus nopo inapay minanudok di siya nga imolahing daw. Sudah pasti. Tu hiriya si walay okon kami ni sikul. Ay sa noray tandot. O ngayon na di Tuhan Yesus sikul pa yung ka. Ay sa itarang noray tandat tiyadi. Suway ko serad ho po 2 taon. Minay siya hilad rumah ibadat. Hiri na did. Minagi wali-wali ladit guru-guru agama antakan di. Otugangan nilo. Dat kakitam korongaw. Idit kamilaan di Tuhan Yesus. Amin. Aya, motik-kotik gila tanak. Sunuday ko pa yun, motik-kotik. Ben, jangan kasi gini-gini tuh pen ya. Kini nga minanagur naman. Okay. Saya no po minaysiya dihirid rumah-rumah ibadat. No kadilo mengajar mo di siya ako kami ni panahakapandapat mengajar. Yo kayo na pahit katua dihirid rumah ibadat antakan dinu kada kayo.
Yo kayo na po'y ketua-ketua gereja dahiri, i guru-guru sikula sabat sikul. Tay kay pastor gereja atau pasar daerah, no kada kayo dahar rin numikot. Kayo kobasan na pagya dati nga hara na po rumikot tay ko magangat angatan dati dat mo'y panomboras dahiri gereja. Uha taon ni dati no sikul no hagi hingga ko bortugas nuno karaja. Memang iya di na pagbuhatan ta ko bo. Korikot nun do siyo nga no sikul no. Ay say sikul ko ti ka. Miya gala dito ko masitar gi. Korikot. Yo nga nakumbala ko kapuriman. Korikot siya diri daerah. Perpindahan. No kadati. Hingga kasi numikuli di pastor ka. Ay sikul kuti kan po siya no kanda dati. Jadi ilan na po di guru-guru agama antakan ilo. Karikat Tuhan Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat. Ilan pa mengajar ilo. Boleh jadi dat perbincangan. Pagi baras-barasan. Boleh jadi khotbah. Nga mengajar ngai magya karitan gitu. Nuno kadi di guru-guru hugamad ang takanidi. Intay na di nu kalulusan no, keluaran ko hingga taden no. Harus sikul no ka aiso. Nu kadi lo tercabar lo gitu. Sudah pasti ino pohit kapurimanan dilo nga. Nadi di sitelan ni ka. Ay si di sitelan lo ka. Ay so sikul lo. Iya di nakadaw ilo di. Ihati nga iya di. Saira na pod. Haray mumbal manahak pelajaran gitu. Dia itu tiada kalau dia. Ino pohit tambalut ta Facebook. Iyo lah. Minto nga kunadit nga kombalutan nga. Haroy hitid isayr di mimi kardi mimi balantis gi o kita ko haroy live renungan di siyo iho pia kada nga mintang akui nakura tu mintang toko kada toko pamili dat isay ni intangan dati right na poko manahak siya panambarasan boros kinorohingan hara na po kasiwatan dati mintang toko kada to kono po borosat asa sampin ako lagi kay siyo kada ano haro ginaw dati tiadi haran po ginaw dati tiadi to komo gandas to kono matidigi ina pay minanahak dati kamilaan kinarahingan minanahak siya kamilaan nga kinarahingan ni santab na pa kinarahingan na pendalanan daw pakinongohan nga dati santab daragon pakinongohoni nga mongilomad hingga hita kangam ki koni man pendalano jadi harana pay korikot right na pakadang kinarahingan naman ni siya boroso kada na dati may bohito o gumu ikalo mo kon dati nga sakira na pod kakal pod ilo boros kinarahingan borosan di siya pakinongohon dati iti no mati kalamahan iswang kagereja dati tigi. Ina pa'y pilihan dati damanong boros nga okito hom iswanggat pangintangan dati pa'y bida-bida ni siyo ka. Haro sikuli siyo korikot gaya nga to korita nga o gina panampakay nga kitay harokot iri na pakinongohan dati manhakot pelajaran kisikul labi po din to kaluaran teologi mati siyolo ka iri nakakuhaan dat iati na po di desa-desa di kampung-kampung nakura to gumu itulun na kailad manhak pelajaran aylo mimbulay tu harohi tabiat dati dat mengintong ketulun
apangkat isyo ki karaja isyo ki sikul isyo panampakai nga iyo ti korita nga iyo ti iri no hit kalayakan dat intangan dati da ina pa isa sa ngulo ni di nga kanod papala mo sa boras kinarahingan nga intan dati isabuk ti Yesus akon ka kaluaran college ay sa sikul ay sa naroy tanbo ay ilanong kulumping kura kapiyo nga ina pa inailan dati ini malahing daw minanudok papakita nagid montok dati di sebagai malahing nakapanawin ang kuy tanggung jawab dati dat manudok ilatang anak kadang-kadang got mongosol ta ko latang anak serad orang putak yun lagi serad pa sumansala ilatanak ay nayay ko ako na sumambayang napasan ako na manambayang isyo yun ikaw wawayan ka apayla natumboyo dati it panunudok dati kumaditang anak dati haran ako nakatanud to kami agali lumalahing di Yesus Yusuf dan Maria dat minanudok di tanganak okay? To kayo mati apatut mga sali tanganak boleh jadi inapay kasalahan din nga mantad dati okay? Secara pribadi atumbayaan ako dat inapay minangajar ko siya nga ini kedua mulahing daw intangay ito kapag sayra demanah ki Yesus sa panambarasan miya galilat binaras di beji arjos tanak kot tukang kayu sayra manhak si panambarasan kau gumuan na po di parumpamaan panukadan dat palambusan ni Tuhan Yesus memansay walay batu penjuru memansay walay dahil pasir batu karang kau gumuan na po nga iri papakita dat ina po hisikul di siyo nga manta di malahing daw to monginsok di bay nagi ina po yung kanihab nga tok koy kadating o insok to kadibay no nga ilo na bagya ka nga milo nuga di mandat pelajaran dat papingangkat to mo dati mo insanan to ko nga isoro gi man bagay manopot gi okay jadi may to kono umbalay panatasay dat har usaha dati demi agali lumalahing di Tuhan Yesus sendiri iho kadaw nga boras ko pagid agumo kalamahan isa no paman tadi kelemahan opurimanan ko ilo no ilat manudok ilat tanganak manudok ilat tanak right ka boras kinarahingan sangulon nagitanak nala ako no dawlo nagidid ang limo miagal dako gi harahopod podam limo paingkuro to kono to ata nagidi gumuna tanak kadi ay sa patanak okay jadi kagulit to kad lagareja aya pasikap ko pila tempo kagulit to kad karay ta gereja monomboras sa poboras kinarahingan apo insan sala iboras siya pakinongan dati atumbayaan ko kaamo inapoit gumu na sumansala da boras kotba panudukan pananudan itong kisikul ngay iati na pod itay sa sikul ajarang ga sumansala nakuro nuno na pa kita datim iri na Thailand dati ila na pa kisikul lagi sayra na po mo yula sikul pagiwaliwalan okay contohnya Yesus Tuhan atau manusia iati no pa sa sikul kinarahingan ni siya iya na di ilan to ko may ka na pa sikul iti piyama to pagiwaliwalan dat dia mata kiri ka mata kanan iri nga mila pagiwaliwalan kagumuan nila sumansala ila kisikul ngay to manginsak di haras sikul jadi puji Tuhan to kisikul ka ay sa sikul dati iati na po nga manapot takad iswang na boras kinarahingan
nga kada toko kasilap mantad ka harasi kulila pemimpin dati khususnya sa Balabuan kano da mga gititit institusi karohanian iti mission Sabah dat tumilambus at iswang pelayanan. Amen. Mantad da kisikul. Pag imiagal daho, download po di may sejahtera nga ako kayo lo. Pag kukurate get, mama-download nga, suway tulun. Umbalay kundi sandiri nga, kung kayo lagi samdan nga, ay so, adanda nakatidapad na ribu. Mantad ka kisikuli latang nga pandita dati. Kano yelo da mga hak dati, pati lambos iswang dat katumbayaan dati timpod danda. Jadi puji Tuhan dia lo. 27 hari bulan miyampay takod seminar no kadi pintu kasihan. Kemampuan dia pasampai di pelajaran man tadi sikul. Jadi kada kau kasih lapot tok pakamu amu isilat ay ilahara sikul akan ka di. Ino pa ipokomun takati nga ihara sikul nga sumimpang iri. Ilo na para sikul papagirat tilat rohani iti kay sisaan dat tulun-tulun kinarohingan puji Tuhan. Kada ako na tok apakamu amu isi diara sikul akan ka di. Okay. Jadi ay sakiran po dat haro papaharoh dot kebaktian selagi dot sahaluan isi ralan dati kada na dati ang tabay nga atirik yat iti nabagya kaguhit asampi ni gerogon bagi kombal dot ay pira-pira timpo di nakatalib. Ako ireta nam isay la. Ay landati dat haron ay kina mungkin nakarekat hinado kayo kapag yung kukurang nga. Ay lani dati dat inapahit ay pira-pira tulun buli jadi da kisikul moy napanday sila wata gereja nga sigag kasumimbanit teology daw nga timpunan na pa nga amo ilo nag-aingatan mo mantad ka tindakan perbuatan dilo gisam iati na po di dondo nga tok intatan ka madokoyo ka harodit korikot tambuloy dati nga akon na po ko sangkawon dati haro corona sangkawon dati dat akon ko Adventist it ajaran dilo iri nakakuhaan dat inapahit pangkot bah dati nga perlu ta kad intangan ka daw ilo gya nga atirik bo timpunan na po tok paingkamping ka oy ay so nakat ay kasimpang man tadi katumbayan to ko dondo ka sayra dan nalaya to ko may no di siya pasimpang nga uli karena dat iati na pohom nalaya to na di ajaran di siya oto poto pa di ngayon o kita dati uhoy ka iya ulom na kura to ata kay kapuriman ka iyaw nagita kapuriman da inapay ajaran ka nakasimpang no nakura nalaya nagya iya di na rin jadi iri nakakuhaan dat iyati na pa nga mintong kasari to ko isay pangkutba isay pancarama doon nakarikot paingka nagi kadaw tit kabaktian online mamusoro kuhom o kita o insanan na pa yan o insanan na pa yung kabaktian online okay miyagal ti dia iti background intan ko na pa nga ang lumis nga dilo background kang ko intan ko na mintong ko na dihilo hilo den orang puti background mintong ko dihilo
gambar ay bangunan mintong dila bandara laut mau musaraw kundi diyo gi intay nga tok plewo din nakakadad ay iri na kadang-kadang sebagai sang ulo na tulun harohi kapuriman na dadid o tingayaman mo eh? Nga manto ka na pod panambarasan nga siaran langsung itit environment iti pasarili nga siaran langsung iba biar na secara real ki imon it pentapot paingulak takad ipamagunan na pentapot kagad di manto ka na pala yang penting ka Colombo sila boras kinarahingan paduli ilat nun ipagi ipentutok dati apurak ko item atau kak kirawan yang penting palambu sila boras kinarahingan jadi ino po hit kalansanan ko tinga hit intanta ko na po Indonesia ki gumu na lapang kotbah dila akan na po kapang kotbah iti mo ng boras na boras kinarahingan usay tando miyagal na po nga nakurah ta kayati hiti sabah pero nagiat it harha kabaktian dit secara online dit ilan dati iri nga it ato ko po ilanam pero ginumod ihilad kininan dila nagi asaro dati kita jadi milah na po da it pagangatan ko iswang dat kaisisan dat iti akon na ko dusun gumu po hiti naruh de iharo momogun no pangay murut kadazan gumu mila na po manikid dila boras haro ngay dati kasalimbahan dati isay na ko ilo insanta daw da sumanu kadi di Pasar Juji sebagai pengarah komunikasi kita buat siaran kita punya kesatuan di Sabah pukul 1 itu dia pukul 2 itu Boras City pukul 3 Boras City tuh puji Tuhan gitu jadi mila na po umpalay to ko umbalan kaya o tingaya man no po i gurup haray gurup dati dihom wah mungkin man di tampinay Sherwin paguluanay nah dia dohod ay renungan kau tok secara langsung biarpun dalam grup video akhiraon dok usay katando nah bah saliwan mantan ko kamadiri grup pot iya deh mati katutukan di grup ide intan begitu nga haron lepot tok apa di asuhutin mana hakot renungan dot secara langsung om sumaliwan lagi saya no pada ko sumaliwan na modasi ko madigi oke jadi ni kapasalawan dati let renungan mantadet kagum tulunda suai mantadet luar kada kau kasilap akon kapapasala ako lo nga umbalan to kad iyati kadaw nga milohi ilo iyati no piswayan ilo nga haramato harotodong harakabang haratalingo makan nga takano itakanon kinorohingan nga isay kinorohingan dati nakura to ata kayati mila papalambos na boras kinorohingan tok panginginsok ina pay di gulo nga haran nakarikatahitid kinenandahay minang hubungi i Elda Simon haradi tinimungan dat ayit manhak dat pelajaran ay lan kud hinadakaw nga nakarikatila di ba Jehovah Witnesses ay ako ni Jehovah Jireh pinamungaran dila tinimungan dila
Orang aku agumo imagada nga tinarimo mo tidak hairi tampinay tu katutun ako igadi pasar ginantar ina pa yung nomboros dahil di nga pasar ginantar pasar Nelba Elda Saimin katutun ako di pasar ginantar pasar Nelba bahkan kadudu adilo na kumbalat bertugas sa ministerial dahitid SDM Mission Sabah hubung no di ilo kumadaho nga nakura to adan gara-gara no longaran gi ina pait panudukan dalam akan ika pensusuai nga kada na sumusuai ina pait panudukan dilo nga setakati na narangaw ko nakampay ako dilo akan ka pensusuai nga ina pa dahil lansanan ko kada na sumusuai gi okay. Jadi iati selagi sahaluan sokongan ni dati. Ina pa harapan dati kumad akan napaka kumad tang masitar dati SDM mission dati nga ay haran na pahit support ministry kumad SDM mission Sabah khususnya nga sokongan ni dila ay lantakad mo nyukong nila tu itinapat pulayanan dahil iti Sabam agayo okay tokoy 3 minit pa si iswang dat ay ayat kaswaban bay no nga arahiano kud papatilambus gisamila ayat 38 Kau kita na pa ditulon kagumuan kayong bayat na di ginaw di Tuhan Yesus do oseanan kumadilo. Tu ilo na pa dim ang huyan sangingilih ilo miagalit kambing domba da ay sumamagompi. Boras na pa di siya kumadit murid-murid daw tokoy o gumu mo ti di o mo tandati nga akuri di mangumot nga pakiano na kumadit sa dumo gisambo isya na po paparikat at pakaraja damay pangamot iri boras di Tuhan Yesus isya kadaw nga hari kasiyanan sayra kakito dati dot miagalidit ay sumamagampi nakurta ay sa magampi haroy mo magampi nga iyati at sumusuay kagumuan na maditiyad di kagumuan takot tiyad di nakura to kamayan kud hara mo magampi mission papata da masitar gereja mamili da isay ketua gereja bendahari diakon setia usaha nunu na po jabatan iswang gereja nga haro nga sayra dat mumbal dilad momogampi ditit anggota jemaat haro nanday kumin dati iri ni kelemahan dati ledilo umbalay na dati dat memugas sila kelemahan atau kana po anod mangigit sila kelemahan dati nukalo Yesus na hikanod mamugas iti sakit kalamokon jadi manikid dati igereja haro na himamagampi dati ano po dati napurimanan di gulo napurimanan dati di bay no purimanan na dati I will go to ko sakironad iyati na po nga papakamuamu idit pamimpin dati tu ila na matila kalamokan dahil lagi sirad apili takanan dahil pamimpin apili nandam sapon nanda kago kausong to ko'y manumpa kausong na dahil
ipagilitan dati di haro ginawa piliyon to ka paisyo man nagi poro tuwa ka tingayamon to kaisyo kausung no day haro tiyo di kada to kon tiyo di to di orahyan di susangulun pilio to na di siya sebagai ketua gereja kapili na di sebagai ketua gereja patingayamon na di dati di haro di orang putin no korikot di kailon ng giri si ketua gereja ino po di anggota kailo patingayamon di ketua gereja kailon ng giris magapil lo matidid kailon ng giris ki jadi kausung na tok borasan ko na pati di lagi kausung na ipagilitan dati iya di ginawa mamaratu ila pamimpin dati napili no pagisyo sino mambayang kau di minamili nakura dito kapili na gidiham pakamuan dati haro no bagay kalau makon dilo di mimang haro nga pailan dati no kadilo hari kalau makon nakura turin mereka ti Yesus may pamuga sila sakit tam kalau makon tu iati nga hari kalau makon iho nga haro agumo hari apurimanan hari amo iri nagi dat ay magisisa ta kan dat tumagwang tit pelayanan iswang dat kinenon dati jadi haro nay nakakirim nakatahak pinorikot de kinarahingan dan nunu imo miara dati imo magampi dati imo ipangomot dati nga ihati amada jadi I will go to ko ina pa inapili ihati akunan dati napili kinarahingan tu sino mambayang ta kami namili panahak ta ko na sakadung kumadelo hali piad ihati na pati nga kaya ko isiyo apangkat to ko isiyo kiharo ko isiyo nga kaduhong ka pinili da kinarahingan paingkura piak status kedudukan di siyo nga tarimon datim om sikaw tako tu haro yulo akan mati ko asonong kat mangigita tugas-tugas gi yo kayuhi katua garad jadi na ihitig gurup tumbayan ako agumo ko baling kahangan asaraw ko eldalay bun gaban dilay ilad gereja kian somgi kana po siyo hom seramo mo soro wakutit anggota gereja koy hadgay ako no kasi iyo kayo katua gereja ito nga katua kanak-kanak ko wanita ko mulakan tok okon ko oso nang itugas-tugas di iri paginadan nga om sikaw to na tu haro hikasap magakun dumangigiti di tugas jadi sudah pundo ogumu bebanan di siyo agati tugas siyo poratuan gidi dati ire pe kemon ko kausung no itirdi ki kada to kono tirdi iya di na pamati tujuan dit dati mangangkat sasangulun rogon to kay mut se bida to di rogon may popotingayam ki popotingayam bi pemimpin ngay jadi iati sebagai anggota jemaat insan tadaw boleh jadi opili to kay moti hirih pom kapuriman to kano gitu iati kape pamagatit kapimpinan iti ka oke tokoy pahilon to kan dati pelajaran haro padalo ho di karay tilot mantamang nga tulun da sumakit nga pahilon to kan po haro hiina nga gantung nga santaw nila bahan datilom alan sana ko dat ay hingga na pa yung nga gantung nga aray tani kago kani kabay no to kan dati pelajaran dati din katalib nga gumuna gantung karait na pod pelajaran pasal lorogon hari paguhatan lo gurup
paingkuran dahit akan ka Adventist nga mamulahaw dati ka. O bulit kay iri nga gantung iri. Okay? Agung na pala na gantung ilo nga kalansanan ko dati pari ko tila pelajaran na kago. Okay? Jadi kung si kau kumad kinapigi si saan dati dat kaswabon na bay no ikalansanan to ko dat ako da arologo siyaw to yadit monginsok di pelajaran dati di bay na bi nga ilo nuga di tujuan dat pelajaran dat akon ka manuduk iri na bagaimana to ko gi bah kung si kau dat kapagyampayan dati kanaw miyampay ta kapag di kung sikahan production Yesus milah damamuga sa sakit kalamakon isi na sandihan dati isi na bantugan dati may dat inapohit kalamakon dati di nga ano dati dat managuang nagi manangkiat. Magisusuay katapulimanan Toriri mo dato sindualan Kada katong haruson lihon Haruson lihon Nong kitang balut Yesus kasasalit korongomori Ay soko irat sinulodo kadang kotono Yesus na sundihon Kanaw misi sa tokod isuang na sambayan. Kinarahingan isuang kerjaan sorga kung sikaw de kapampayan no mantadet kay sisan dahay di kasahabon da bay no gumu inaway andahay haro hikasinduol haro nagi kotood dahay nga nuno na pa inaway andahay di nga tumbayan ni head isuot susunod no imilom manuhod dahay det sumimban manta di kolomokon di karaton nagiit paimbayatan na pumagunan minsan mo kihay kumadya may nihay ahako kasari gisambot o girot yahay amu yahay katongkiat di ralan da pinatudok timpo diti insan po da sumabayang yahay montokot insana ni jemaat nu isuang da masalah kesehatan may nilo anuay da semangat gisambon nuno pa away andilo nga amu ilo pembalat monang kiat dia sakira karahyan nu nga may nilo lingasay gisambo ilo nga milapod gunaon no di isuang da pelayanan dadamot dahay maganda di karakatan mo ito umpay ka nagihahay di pangolomokot iman dahay kumadia uhupayahay gisambot kanwi hay gumirot magisiso nagi patilambus ni haydat pelayanan iti pamagunan Tuhan ako ihay ipagindalan ng tadaw da bay no isuang kakaraja nuno na paypandalan ng dahay tinasambayang dahay isuang ran Tuhan Yesus amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati di kasabon na bay no hinakaw po kapiruba ta kakagudat pukul 5 daw kasabon na suwab